Snaga starog Rima ogledala se u dobro uvježbanoj i disciplinovanoj vojsci. Osnovna jedinica rimske kopnene vojske bila je legija. Osnovno naoružanje legionara bili su gladius ili kratki mač, koplje i štit. Rimski vojnici su prilikom vojnih pohoda podizali logore ili kampove. Koristili su opsadne sprave kao što su katapult i balista. Rimljani su izgradili mrežu popločenih puteva pa je ostala upamćena rečenica da svi putevi vode u Rim. Prilikom osvajanja, prema pokorenim gradovima i narodima Rimljani su koristili taktiku zavadi, pa vladaj. Posvađali bi manje narode i tako bi ih lakše osvojili. Za pretvaranje Rima u svjetsku silu od velikog značaja bili su punski ratovi, vođeni između Rimljana i Kartagine. Kartagina je bila feničanska kolonija na sjeveru Afrike, tu gdje se danas nalazi država Tunis. Kartaginjane su Rimljani zvali Puni, odakle potiče sam naziv ovih ratova. Punski ratovi su vođeni od 3. do 2. vijeka prije nove ere. Povod za izbijanje prvog punskog rata bilo je kartaginsko osvajanje Sicilije. Da bi porazili Kartaginu, Rimljani su morali da izgrade mornaricu ili flotu. Do tada nisu imali brodove. Oni su zaplijenili jedan kartaginski brod, rasklopili ga i po tom modelu su napravili svoj brod. Do odlučujuće bitke je došlo kod Sicilije, ubrzo je Rim zagospodario ostrvima Sardinijom i Korzikom. Prvi punski rat je trajao od 264. do 261. godine prije nove ere. Ukupno su vođena 3 punska rata, od kojih je najvažniji bio drugi rat. Za Rim je najteži bio drugi punski rat, vođen od 218. do 201. godine prije nove ere. Kartagina je proširila posjede u rudama bogatoj Španiji. Povod za rat bilo je jačanje Kartagine, što Rimljani nisu mogli dopustiti. Ovaj put Kartaginjane je vodio hrabri i sposobni vojskovođa Hanibal. U dugom maršu preko Pirineja, Galije i Alpa Hanibal je izgubio 1/3 vojnika, a ostalo mu je svega nekoliko slonova. U nekoliko sjajno vođenih bitaka Hanibal je nadmudrio i porazio rimsku vojsku. Iako je u Rimu vladao veliki strah, Hanibal se zbog nedostatka opsadnih sprava nije upustio u opsjedanje grada. Došlo je do najvećeg poraza Rimljana u bici kod Kane 216. godine prije nove ere. U bici kod Zame 202. godine prije nove ere Hanibal je doživio svoj prvi i jedini poraz. U 3. punskom ratu Rimljani su na juriš zauzeli Kartaginu. Ona je pretvorena u provinciju Afrika. Uporedo sa punskim ratovima Rimljani su vodili i druga osvajanja. Osvojeni su Iliri, Makedonci i Grci, te prostor Male Azije, Sirije, Palestine i Egipta. Sve osvojene teritorije pretvorene su u provincije i tamo su raspoređeni vojnici kako bi čuvali red. U osvojenim oblastima Rimljani su sprovodili romanizaciju. Pokoreni narodi prihvatali su latinski jezik, kulturu, vjeru i običaje.